ema vao ya mila nansi mru ya vaya relezendo baada ya 2000 kubalawerewa we kudova banga we na mapesa we ulivaha ndo mobili ya ijuba we bushute kawe mnashioni kanga we na decision ya dada hod shamula bi kanga risoka ilmu ya aho jori meleuri kutubilie engaba chawe kujufata kila kujuvajo tirenge tafsiri ya siasa asumani ranzindo mzali hani ho haho jalwa mnyanrovi abo wetsinde mruwa urenge mila nansi ya shikomori wiche harumaroli na madzi ya obwathuna yezinda hivi ya komori ya wasulishiwe daraja yenu yinu yezinda hivi hatabu zafanywa ni wasampanga wa hensi yenu waoneso kanesuha ya hemu wa dola kaiti njema stadiri kaiti joli limadha kabla adhimu wakema psikolog oka kamndo adungu evenma ya rais wa jamhuri ngeri kana mapsikologo rika wajuka wahiwa mdiriki je rais Portugal bonewe rais Portugal kajawa yasuli bon awaharengo abunga obana oyarengo bati nuko zamenye mnejinrina ndrabo wanadamu watitafsiri naye ni walaanifu ni watwana wa siasa na ngara umbo Mwenyezi Mungu kaya emakati rajao yao nga mjo huku mlo hamzima wananchi wa dola ngedhukuruka na wajau yesuiha ya hemu wa hemfaume stadir demu wa dola yesuiha ya hahe ngwe mahtutu orouno anzori wambe wanuka mwambara isinge mwadi mwamba kati mwadi ngunde jwabange mwada wakati mwadi ewendo mnejinrina ndrabo D'accord, holio taongo jibu ya masuala limne kaodi ya jao, wajau ya mhuu wa dola, wartuanzi rabede mfalume, nguto subuti haheya hamenye Qur'ani, wajau nardunge hama dena naenu. خلق الإنسان من علق وخلق اقرأ وربك الذي أكرم بالعلق علم الإنسان ما لم يعلم wajau nunguha madazinu ya Qur'ani ngemenye wao limadha bani yoti aibu alikana mzee watu mbeni abo mndoda Hamidu yurake bata ujofikiri kekeba ya mufuti Said Muhammad wakati yo mwalimu chabu yaka mstaarabu yaka ujo marengo hende bala koma bansi nemiwa zemiwa za kaute mweni ulapia zibada hajaka ziwa katuona hapara fundi maarufu arage fundi maarufu amnikatwili amsobi mjambeni undro shehu habunga banu mndoda Hamidu hondiganishe ngwendeshe dunia mzima kuna uchuwa ukane wa unguwa hili D'accord, yabuza jaza bani ngadosu mtera mera isi ye bweze yabweze ile miside na hamba badiyo de isimu sitojo mrema maandamanata yafanyezo ravoti chatufanyezo yanzao ya Afrika dekunde wajau Emmanuel Tablo wa hentinu wajimiza henamna yinu hukana ngodono menya emile na nchi ya hatu haukana nguva yoyo vazi la tumstaiki na yavo asumani ranzindo mzali hani ho haho jalwa mnyanrovi abo wetsinde mruwa urenge mila nansi ya shikomori wiche harumaroli udwamba haruma mkaonsi mraji na madzi ya obwathuna yao fahari wa hemila nansi hatu iruhusu shawo fahari waida gila tunahulo na mapesa lekemba lo anoa nduzema na mshewa awaga mwanzo hadisi yo mwana ya MHD uyelezendo ilirika tranquili bofu izo misi nabidi nzijibu abidi zibu ndoi abunge bidia ema vao ya mila nansi mru ya vaya relezendo baada ya 2000 kubalawerewa we kudova banga we na mapesa we ulivaha ndo mobili ya ijuba we bushute kawe mnashioni kanga we na decision ya dada hod shamula bi kanga risoka ilmu ya aho jori meleuri kutubilie engaba chawe kujufata kila kujuvajo tirenge tafsiri ya siasa yede banki on zero ango dohinda usiku ujilinzanyise no banguzi wa rangi wa siasa unu nyambe zini ukefana nasi karina ujunganya niyo ukajana zika ya hukuma hukumu leo kujaka ukauja uronese dalili yokabaho weti mungwana wa siasa shawe mtwana wa siasa chai safara leo inuri msihani karna humlejezani hamzima ngana nzauri juwe haukana ngo jikalifio kana msaidie woi
msaidie ujodolize barubaru sheti mndu wa siasa ishia mndu wa siasa inayahamba ikarije dingoni jumwe makalima ya haya mnejinrina ndrabo ujangoro nesokaya we mtwana wa siasa uhayati wa mwanadamu dukaya yasane yado mezuire makaulu yahe ambao yokazi la zambao zilangu zambo hele jafula mola hahe nyinyi mabanga manzo mdo parwa umabwete Ulaya badiyo de isimu banuri mkazani darubini ngarimwangalia on banuka kartu mjibuni banuyo tifaso yokaya bala karjolo nzari mjibuni changarono wandu hamandanyi mbavizandishe harara iliyo hindini ezenda bozili yonda babi nyinyi wandu mlona mahamiraru ya kamili mkama mwaka wandu zihui kume hele pansol laho mwezi wa Avril aba hakamtsona ukangarungo humazani hezenta zama ya zatu zini yabo nyinyi mabaki yabo nyima bweze sitike nyume sinderabidiri mtiene mafwankowa anuka mtsujwezi do zodeo wandu wanga mtsingoji hudumu mtoa hidwa mjidea kamtsujua makati mabidi mrongowe vanu nyimrende vanu sani nyi wako mrinda wabi mtsujua fasiria hidwa vanu ngamtsingo hudumu mtsahezi do mjidea euloti lo mafwankwando dawe nazali nefamia hahe karta paro ujuweze nungo hizo yezinda hivi ya Komori ya wasulishiwe daraja inu yezinda hivi Yezia Ahmed Abdallah Abdurrahman Mbaba wa Istiklal kaya rumia banu daina ima mercenary garjuao wandu wenji wahafa ranzile makati yao hata na lelo kabati alama zikomeshe hao emakaburi ya hao kuratso laba rika hunu rika uona wafaume wao waujawula Komori waja wajaka urume Komorindo sha aniyesheo ne sharaf shahe Komori waka aniwakanisho waka ushionesa uva mduko wai holihe dola ya Komori kwa tota mabweze ngaranzori juwe dola ya Komori nganzo wandu hindi wandu ikawe serikali hunu mwa Komori hunu ngwa una haja nao waudu wandu wajao wepi hae maele wendo mnejinrina ndrabo waja walisandwe maele wakamkomori namba maele ya mhambio ono waudu wandu ikawe serikali ngwa una uhutajifu hao shasimba iza majuna za tsohole za mnduto kazwa guru wetu juu ya sindiwa nizukiwa na mjomba bahataba wanashwa hao do wawende sao ana mfiraji waudu wandu ikawe mashababi walioho mijini hatu harme miveri watsona ndogo zofanya wakanti hata sababu ndo wandu wao do wandu wendo woirwawa wepi hae maele ya ummatal mahombe ikahoso ni mwaho vanungo fikirio kama bangri la zone zisabu ndo ndawe mtu mamgwe ne chama ndawe mtso ujuwe zo mabao babio no eno d'accord ngari kalifio yo kana susula siasa ngutao vala susu kutsanza bendu yale kokodi bandu yale izo ndo atozamba hudundo angari abo susula siasa osi mikanda minjo saruha ni rohe ka unja harima klasi yabo ngosomeso hoka mrutende mru hasomeso ni mwanadamu aminizo ya soma wa shukrani saidia orangu wala batoza badilia wanuri zitivwa nukari tuliha erengeri jua amari bolewa noko ujoreshereya